ia e fia fo ile loto ni vaenga la fiafi e toi fo lo fa ma fa talo fa tu sa mo le tu pele i lo mai mo fa fonga mai ile nei fo i tu la le fiafi le sofa manu ma lo tato li fa lo Yesu Kiriso e toi fo lo fa ma fa talo fa tu ai le tautua ma le au nanga tato Global Kingdom TV channel ile nei fo ia fiafi e toi fa fela ia tfo i wo ma pa anga tato o nanga ma tato misiona io va se un tato valvala ona nisi fo io fu fuanga o le nei fo i va yaso na wa ia to tato au nanga avi ia ma fa taia le lofa ma le anga le o le tuo io fa fe on tato to sta pa i lungo pe au ngalo ea ile nei va engo le fiafi au te fia e fa la wilo atu le fiafi tato ma lo fa lo nia to sa martato fa moi pe ona yai le conferenisi ale tato ia malama Bible College ia around the globe le ana hosting nei Wellington i New Zealand i lalo taita inga tato tama ia Benjamin Williams Martina ia smotu ia leo mato fa tasi atu ma le sunga il fa fengainga ia talavou ia e o tautua il tato lo mo i Brisbane ia stasi fe o tato lo mo i Brisbane fai foi masuio Brisbane le fiafi ia fa pe foi le sunga le fa ngainga ia au toi Samuelu ia o mato mafuta tu o fai matato masuio tato lau mua i Sydney Australia ia le fiafi fa felo ia tu ia ona le tu ma lo le soi fu mo mia i lau sunga la ngainga os lo le soi fu mo le langi ma su fu fa tonu tato po kala me foi por tatu le tio fa salau a lole soifua ma lole le ma le sunga le foi vai ngole a fifi io tatu mo fo il ne no tawo o sa unia mata pena no tatu tapa le lang ia leli ma lole soifua mo ia fa fela foi le sunga le fenga tui vai ane le suafa li vai ngole fiafi ia ia foi pata wone ia no ne foi a fia fai ona tato moa ia tapena ina foi le tua ia o foi sfero inga lungo le tato wala leo pe ona ia e mo mola bona fa fero in fatalo fati lo sungo le fato lo tato le tio ia tato le tio le Global Kingdom ia pe ona ia lo sunga ia mai pureta ia be ia le fa fero ati lo sunga le ia fitu sai foi male tato ia tato avano mo nepo ia ai me se foi ia ole mai mo fa fon mai se tato ati no Samoa ia o fe lawa tafo le ke lope ia e pe ona au ia il tato le tio ia e moni lavoro tato te mi ese ia pole tu lua tu nevo le fiafi pole tai au le va le uli ia e so se vai ngol le langi ia le li wa mo ne va no fa filo ia tuai ia me so pule ngol tato le kio pe ona yai ia ma so se tasi la von fa ia ona mo le va no le fa filo ia tu le so fa Yesu le li le ola ia ma lo fa tai lo suma mai ia le li ma lo fa tai te lo a tau te le si va ngol tato ia por fa moi for tato por kala me ne fi le mai mo fa fonga mai o se tato watu no ia se wata fia le fia ia me se fo yo le uso au una por le sunga fa fia ngai ngai titolo ma nga lu ya fo nei to tato nga lu ia wa fia fo ile ma fa le nei au una le to ia me se le la mo lo clan plus ia au fa fonga mai fo ia tato lau mua i Australia o Samoa ia ma New Zealand nei ia o le ase la ngona ia te ulo wa le wa tu wai nei lau ele ia o au ilang nei ia le sa tato mafuta fo ila loi Wellington nei e se fo ile Wellington nei ia wai pe lua lau fonga fia ai pe le lua lau le lei ia e ma se fo yo lo mau lunga pe alfa malo lunga le to i lo sunga jo venga la se la ngona wa mo fo ni maftanga ne fia ma le ngafa malo lo sunga pasta talovo tai mole fa si fu tu sai mo tato pokalame
Io se langono fia e se fu ia le e a fu ia Wellington e pe o tātou iai fu le konferenisi o tātou a unga ia e me se fu ia le launching o tātou Global Mission ia le fu ua o mai fu i le lau mua po o tonu fo i o Auckland ia matanga o fia fu le e o Auckland i la tau e se fo ia le fia fo i ua maua fo i Auckland nei ma loa ele foi ni swinga o iai ele o mai foi o lo foi aso malvan ia va tai le fu wasi si mai ia mo foi ne va no ma na ia mo le matango fi ele o tato felo e foi lungo penga tai lang ia pe un la ngona fi wa su ia e o le no fuanga ma le foi kerope ia o le foi o suelo sunga il faton ia me se foi le sunga fengai no lo va lo ia wa foi le poka la me ma le vala awo le tua o vala winai ia o lo foi ma le sunga fengai ga teo tui e se le tu langa oli le o te va o pore oli le fa mai Paulo ole tu langa hoi le mai ole te leo ole fia hoi pole oli a taita ona o tato e tu vai wa ki ona fa si pole a se tu langa ai o se fia ka mo fole te ona ole o to e tu vai au ki la ni mesa tai ma lielo ya male ole la si o mai ni au ki la ni si la nei pole lu a Facebook li mo no ngala si le va o si le va lo sta mai oli fo ya le ai mo ngano fa felo ya tu le te pole sunga ya tito lo i vo yo ko ni tato sunga ya tito o ngalo nga ko fa felo ole sina oli tele o tato va ai sunga ya tito o sui ya tito ya ole ala bona ole o mai hoi fa felo sunga ya tito ya me se fo lo lua sa se lua wa fa fo ngata to po kala mi wa ngai moniali mai ya o ste mo mole o mai fo tono tato student lielo mai mo e mata mai la vai Australia ma ya ma support mai fo ma la mai fo tato le kio ya pe ole wa ato ina uam faiona tu vai mai foi tonu le ngata ole o mai foi nei au kilani ma ya ai ole o mai foi tonu tato stiro nei ya wa te le la vasfa mondianga ole vi inga fa foi le tua no lo le anga luma foi e pe ona mo na foi no fa ngolo o tu ile tala le ima fa so foi ma fe awole ola ya la ya fio ngale tu pe os fe fianga silina ya tia ne fia ya fa tai te le la sunga o ne ava no e ia na e voi upo tatou sa mo me tonu la le ta ole po ia io fanga wa ke ia o mo fa fo se ia ima ya le se pero mo ije vai mo statu ta ma fa o sunga fo ma e ma ya penya mina Williams ma pa tua ma se o sunga i fo ma yo fa ya onga ma tatu ma tanga sa tatou ia ya o ta pe anu poto fe lava wa to fo ia ima ya fo in fa mondianga fo tatou fa mo ya di ele li ne fiafi fa ta ya mai ai ya vi ma ya tala vo ele o se o ta vai tu ese le ya to no o ta la fe mo fo nei po ma sunga ya tala vo ba fo tatou fa so ne ya after ya no sunga o pau me se foi le sunga ya Mike ya pifi foi tali le amano wo tu ina mai foi ele na ona ya wai ya taimi foi tatu te vala lielo ya ele lo foi ni taimi pe to mo ne amano fa auro no tau ya le fo mo se amano i tonu foi tatu official tu nei se fa san lau ya le wo fai ma fa manuanga ya te tau is tasina o sanga o fai lava le sunga le whawhenga ngā Mike ma whamanuanga ia tau. Ia me se foi nei o ta ainga o lo tāpoi mai i le sipito leo le tū leo le ofisa i anuti ma Natalie, ma lo so fua Natalie ma nuti. Ma talo fatu i le lua tāpoi ingo fo i o lo whapeona tātu iei fo nei po mo le nei taimi. Ia whao ngāi fo i lewa no wa pasi mai
e le sōn whianga ia mai. Alo, ia le. Alo, haftai. Ia, o mai tauina le pale mai fo i o le tātou atunu, e mai se fo i o mapa anga nei fo i misiona. E whaafelo ai atoi fo i au nā le tua, e mai se fo i o le pa i a maulungo Samoa. Ia, le fo i watoi maua le avano e whaawau ai le tautua ma le unanga le tātou misiona nei. Ia, o se lao mase masele wa o mai e le li. Ia, se o mātou moli mau pea le whaamoe fo i sa mātou whiangai e le niwa yasu. E mua na mole atu le whaaftai tele i lo sunga i whaafhiangai nga. Wau, le uwhai o lo masui o le tātou lau mua. Ia, a was tātou tala fo i tusa ma le whaamoe o le nei pa yaso sa tātou iai. E ma e ule alofa maleanga le lei o le tua i lo na alofa tausi, ma lo na alofa whaasoa mai a te tātou. Ia, wasa tātou whiwa i lungo wala te vavave. Ia, e mai se fo i o le lātou le ea ma le lātou le tai. Ia, le aua tātou toi lau lua sila whai i lungo pe au ngalu le mai mua whaafonga mai o Samoa. Le alofa le nao le tua, Samoa whaafitai lau te talo. Mai se foi tua asina sina o le tala le lei, whaafitai lau tau te talo leo. O lo manui ai foi au na nei, ai mai se au na o lo lātou puno na uma ngā lulua i so se whata whaitaulanga. Ia leo tātou moli mawina whaatasi le fiafi a tātou te lei a ngai lo le tātou whaatalonga le nei e fiafi. Ia o te tāpālau sunga le whawhianga inga posa. Ia se e saun ia se tatalo wale a mataina o le tātou whaamoi. Thank you, Jesus. Ia, tātou a matai te talo. Ma e ulawa le whau mamanu o lau silinga i lo mātou ola. Hallelujah. Mai si foi lo mātou whaatasinga i nei waenga ua e saunia mo mātou. Mātou whanatanga tātou i lau fio. Ono le amataina o le mātou polkalame. E mai se o lo mātou whaasoa atu e ala i lau fio. Ia ina ia manuia se anganga e whaafonga. Ma whaalongo mai lungo o pena te whailang. Whaaftaile tua i le awanoa. O mātou whaatangsia le mana o lo wanganga pa ia. Amen. A fio mai i le mea lei. Fio mai e taitolua ina. Se e so swani le whaasoa ma le tufatu. Ina ia manuia se anganga i whaalongo. A manuia se o mātou o tunu. O auna. Ia mai se le atua le nei ofisa whaasana lau. Ia i le atua au whamani aka. A mata e lau fio le nei polkalame. Whai uina e le mana o loa ngang pa ia. Whatasi mai le atua mo so ni mai. E manu iai me umala mātou whaasoa iai. Whaftai a ngang pa ia. I ia o e tama. Amen. Amen. Ia, moli atu le ngang whaftai tele lau sunga i whawhia. Ngai ngā ua foli tātou sanga molia. Ia wa tasi le mea o mana o ina i tātou. Ia, tātou wawhia i mamalo le atua. Ia e a mata mea i so se mea. Ai tātou tele i savali vali ma lia li nea fiafi. Ia o le atu ina atu le wanoa. E le lava le moto pāua si la fia. O le vai aso le nei na a mata li ai le konfrainisia le tātou lau mua i laulangi atoa i Wellingtoni. Sei whailo le manu lau tia le tau sanga. Le asa tapisa ai ma tātou mafuta i lo. Ia a walfa alau te leina o le tātou whatal talinoanga o le nefiafi. Ia wa pia le mai tau atu. Ia tau sisi i le lei. Pursue to excellence. Ia ma ole abno alau sunga whenga tala vau. Ia ona se atoi le sunga le whawhenga ia o pau. Se tātou tala malie le manu lau tio nei tau sanga. Ia ele i o atoi nisi fasili o mon whaatulanga mo tātou ni e fiafi. Ma le ngā whaalolo. Mea reri. Alo whaaftai nau sunga whenga mai. Sunga whaatonu. E tu sai fo i mo le amatalia o tātou pokalame. Ia ma iei fo se whaafasili mo le tātou manulau ti. E mai se o le au o le conference i le nei tausanga. E ona iei le nawa yaso o le film lava ia o le pesu to excellency. Tau sisi i mea silisili. Tau sisi i mea sili. No winga o le fina ngalo le o le atua. Ia te i tātou, ina ia tātou nau i mea sili. Tātou te nau e whai mea lelei.
ma ia tātou nau i lo tātou a mio ia tusa ma mea silisili o lo tātou whaia. E le ngata o mea silisili tātou te whaia. A o le a mio fo ia tātou ia silisili o na fia ma ia le atua. O le quality lea o lo whaia o mea sili. Fantasi ai ma le tātou tū ma le anga. E maise o motive tātou te whaia i se mea. Pe ana na au mai le au tū le mo morko rito. E ona sila fia mo tātou lau loa le foi upuna e tosu matasi. E le mta upuna e suma lua. Atu i. Ia peo le maulea o lo tono le fionga le tu se la apostolo Paulo. E le mo morko rito. Lo mta suma lua foi po tosu matasi. Ai ai la le si unga le o le foi upu. Ai o te fasino atu ia te outou le ala e sili lava. Ia outou nau i mea sili, e ngai tau mai le alofo le whātutua. Ai o te fasino atu le ala e sili lava. Le ala na le sili. Lea e mana o ile tua. Wha autua i loa lea o le. Autua peo na ele conference. Pursue to excellency. Ngā luenga sili, ia whatasi ai malau tū, malau wanga, malau wāmio. Ina ia sili, ili sili mai ale atua. Tātou te whai ai lana mio tonu. Ma o mea sili e whai, e tupu maola. E tupu maola le mea sili, ma mea tonu, ma mea e titau, ona fia mai ele atua ili tangata na ia fuafuaina. Ia pēo se e fsosoni atu ngale āmataina o lo tātou mta upu ili neia fiafi. E fui staimi o na whaitau leo na itusi. Ia ona pasi at foilele o ona ia au tu i Samuel Lisa lo tātou mafuta e mesa foile na ona teitai o tātou pokalame ili neia fiafi. Amen. Malo, sauno. Asunga tui, ia, sauno ia. Maro whaftai Pastor Mike ole ia talua i ono le pe ole tātou pokala me pe o se vaenga foilele ngā o se toe Moni lau. Moni lau. Revise a foilele o mea sa tātou talano i tātou fonta ngā o nore tātou te mina le tai lima minu telen whai mai. Ia lo no winga ele tai talawhianga ele te mima se tau wha matala ina o le tātou manu lau tie peona i tātou conference sa whai. Nā te lolo o mai mo whawhangwhonga mai fo i tātou conference sa iai nea fiafi. Ia i le tāu o le vaenga lea. O le tātou wabai fo i le li mai. Nā matawina na tatala le tātou pokala mele i le aulua i aso sa whaautu ina i stasio o na mai Amerika sunga i a Larry. I le tāu o le mele o le walk worthy with your calling. No winga se ata fo le fa pa pe to baba e sitala fo le tu samare tato male autu. Ia e sa vali fo le e tu samalo vala wina. No e le ngalu nga o e te tono vala winga le ina ia e fa tete la sa vali. Fa tete la ngalu ai upo le pese fo le masa tato fa longo e le pese le masa le upo fa pe. Lord, I am too unworthy to come to you. Would you please come down to me? Longa winga. O le pese tanga fo ilele e lo el tangata o nga yele ise ele ise ato ele ise mama o yo le tangata sala. Ele ai masia bano te tauna sa wa ya Yesu pe alu le tua. O le ala le pese request fo ilele. Pe mawhaio nga e a fio mai yatea. O le toe ato e whalau te lele le faswhai tau lea o le mole sa vali fo le e tusa walk according to the will of God. You know, e tau nga sa vali tusa malfino ngalo le atua. O na baba aila inga le fo le tulanga fo le. Ina ia titiro i tātou umalava. There is no one of us to qualify according to God's score. Le ma se isi lavo tātou e anga baa,
e tau mono mea e mawhai ona whai alwhinga ngalo le atua. Pea tatou wawaianga ia te tatou. Malira. O tatou ulawa o tangata ngasala. O tatou o tangata leanga. A wai is ka ole ale mea o manatu mai le atua e tatou. Mai le ole winga le tala le mo le sa vali e tu se mawhinga ole. Ma fa upule ole ato i tatala le fa upunga le a walk worthy we've got according to the word, according to the Bible. Ole tatala ole chabari lea e le ole wifole fa intatu sa vali physically, but the deepest ole melea our relationship with him. So e ka kauonga le leile mafukanga ka ika le male atua longa winga e ka kauonga kusa ile kusa makaika e kusa male nga bala winga ka ika ka ko vai le kala la poskoro polo pe ka ko vai ele qualify ka ele ma se me ka un qualify ka ko kusa male bala wole tu ngo ka ko ka me ave mai polo the only one thing you are qualified is the only one person, and that person is this man excellence. His name is Jesus. Pau ane mea o qualify ka ko manga va ka ko me uma kusa maso se vala uma. Onga o Yesu o mafu e onga qualify ka ko. Amen. Amen. Ne ala ko ke wa ya ko ka ko film ka ko fa mo mar ka ko conference nga fa ya di mai. Pursue excellence. Pole ala ka ko fa vo ile inga ia ko fa inga ia kuri maka ir ka ko vala winga e kusa mar finga le ko. But above all, it's all about him. Ole excellency o kangaka lea. E pe ole kalanga ko spaireng fa aku ile momoko ni tum ta pa sulo fa mo fa mai. Fa mer kala la pos koropo. Ia o ko ngau I mea lo fa si. A fa u siling ka o ngai piko ila fa mai paulo. Ai o ke fa singo aku ia ke o ko leala. Amen. Jesus said, I am the way, the truth, and life. There is no other way, and that way is Jesus. Amen. Mai la paulo ke fa singo kia ke o ko le ala si longa winga e ka mai ai ele fa taile tuonga wa ole mele ole excellence ele o se kaunga ai mol bala au pa ia ka ke fa kaile ku ngol bala au ole tuo ya ke ka ko ale nga bala au ole ku ke ka ko e ka kaunga pesi lunga ole excellence o ka ngakale o longa swa fo Yesu all above is Jesus, is not us. Amen. Ko ka ua nga pe o me fa mai paulo. O ke fai lo ko an ka po su ko nga o nga la nga fai lo mai le ala si o la si love nga ka ko ba ila ingale o nga fa makala mai ya definition ole ole love ole alofa e a ko le alofa pa ia ole alofa e o sa ile alofa ya nga malu le alofa le losi o winga umanga po nga alofa le alofa nga fa singo mai kangaka. So it's referred to the person, and that person, that love is kape love, and that love is Jesus. Is God. Nga na fa mai fa mukalangon ile uruai fa upon ka upo sufa io ko sisi ile alofa. E ngau I me alofa si de ngo ko sisi le alofa no winga exercise la me alofa ya ki ka ko wo umong fa me alofa nga ita to le to e ka kaunga exercise pe operate ilungo le ala le fa me ia paulo ole ala o Yesu ale ila si alofa Amen. E mafaya o mafai ka ko me alofa mfa nga ka ko me alofa ai ka kaunga ka sisi pe al me fo ile ya e alu ale awara e ka sisi mo le awara o ngi alu se man me le no winga e peis uma me alofa ka nga ka mai le to e peis ilunga ya Yesu ole excellency la e fa singo Yesu pe ole si upunga fa me ole reputation o lo ka le is referred to the being, to the person. Ole ka wala ngar ka ko film ni va ya so len ka ko erit mai ole excellency o ka ngakare o Yesu le langa mai ai maka yala mo ka ko io ka ko faiva mo ka ko kiuke mo ka ko wala winga ia faifa le ia peis ilunga o ka ngakale o Yesu peis ilunga ole awala ole ala o Yesu pe kele yo vaenga ko mai ri mai au so pe on fa mai ver kusia ia ile Isaia 5:5 fa mai ele wa ko va ai ia e siala ka ngaka siala le ko so e va ai e sia fa e winga if you talk about the way that means his will
his way. O langa fionga reo ye. Who is the will of God? Is Jesus. Amen. So e ka kaula on ka ko ngā lulu hea e kusa ma mea lofa wa mai a ki ka ko whaftairi e ko mea lofa. Ia kau sisi a ka ko mea lofa. Ia I lunga le lofa le. To e vi irari o le makua I kele mangongo I me ka kufia whaasoa I maa ngai o ka ko conference ngai vai aso. Ia ke lo foi waka ape a ngupo poko. Ia waka ape voi ia. Ka ia masianga ape foi singa masianga ia ia ala famong yang or kemingele la ka waka ko kap mei is about time to operate, to exercise, to practice le wo maka ko farong longo ya se ka ko rola inga ia fai me le ape le winga nga le manglo ki nga ka ko conference nga ia nia pursue excellent ya ka sisi ile me city so as our director, our President, Reverend Dr. Benjamin, ngai me ka ko melia, olonga o le siri do akarea, his name is wonderful, Jesus. Ele tu e pe os kau ko kau fa review aku ngal ka ko vai ngalia, ni ngai fu ka ko kemi wa le so pinga si nga 5 minggu ka le aku pe wo over male 5 minggu ke ka ko. Ya le se me o ye ka ole sia ni ele tu. Malo pastai I lo songa I fa fenga ya me se fo yo tai ulo tato wa onga I cinema Amen Brisbane all of I o lo masui wa I tato wa onga pe lua ngai lunga ya le fa yo lo masui o tato lo mo I Sydney ma Brisbane kei ma na ya telele ya le ri vai ina fo I mali toi fa amna tu ino tato manulauti ia tu sama tatu fa mo ni tau sanga ino tau no atu tatu o nanga I le lau mua sa o va ai le poster le lau fufunga fia o tangata a tonu volato malama I le sini mal fa mo ma uongo to unga yo lato loto le tau sisi lai mea sili ia mai se ole vala awina ma le matafo ioi wa totofi na ia le to wa le na malaina o fia onga uma ia au na le tua e mai se o sunga I fa ngainga o apostolo perfecta fo mai fo evangelia ia ulato sang fia mai lava o no le fa moi ia ma le lava le fa longo at fo le fia ia e tasi lava le o tato tau sinyo ia be tato mana o ina tato tau sisi mea ia o tangata le na o ia o le sili ese ia e mai se lua langona langa o matou le na muli atu ia o tau le na ia ile mai lava I tato whaunga ia o tato launching ia mai se foi o le a mataina o tato wha moi le afiafi wa ile I mau atu o tato nanga o le ase langona ia te oe pasta tala vau ina wa tu lau ele foi lau mua ma wa I lava le tali tonunga so se mea lava I lima malo le tu atati langona le lei o le li a le ase se mea foi na toi wha manatu atu le tua wa e whaftai le li ma wale au no malanga mai ia tatu to manatu foi li fo laungon li tausanga e ia tali tonunga le unanga e inisi o tato maftanga sa tau matele te pe au lia mai ia pe ono le te le la voto to no to ngia o na le ia fa tai le to le malanga fa lo tai mai mole fa si foi pe wo mo wai foi nisi manatu malangona e ala foi tato tu fa inga le fia ia ole lau mo Wellington ne pe ona a mata mai le ia unga sa o le matu tausanga le ana a mata ile lau mua matu a mata ile a unga me lua hafe malfitu sa a mata I meta o Kenepuru tribe ilungai ile maunga sa matu iai ia sa a mata I se mea e pitusili o na fatau wa ama mawalano fu ia ai esele lifi le wa lifi e le atua le tau sanga le ni mai pe ona le pofu isili loi I le tulanga I pe ona iai le
whaunga le nei o mai atu. Ia lea sa matua lunga o na tumutumu, ma e fo inisio o e ua whauina ia tūlanga maua lunga pe o doctors, masters, ia e le ngata i leo PA ma sa iei umale tele o nisio malo, mai le malo tele Amerika. Ia me se foi presidente ma sunga apostolo o le tatou misiona. Ia me se foi le isio malo mai i le tatou atunu Samoa. E pe ona tatou mafutai le lo. Ua tūlanga ese le levo lea ua sitia fo i le whauunga le atua. I le langona ma le whanongona ma le vaai fo i o mata. Peo i au te manatua ai le tala le ana whaia Yesu i ona so o tuso i ane su mo le wha. Na e whai tau le whai pesu limanga i lalo i su ono su fitu su valu. Whai mai na tal noa tua Yesu nga upu wha maa whana i ono so a o tau alofa mai i ata. Ono tau tausi lea i apolo inga. Ai a o tau sisi la i le mele la au whai atu i ate o tau te talia ina. Walanga e tau te talia leo tau te tunu iai. Peo se mea lea sa au fia ai. Nanga sa au iai le amatanga o lea onga le. Ma ua au tali tonua iai le mea sa o uinai. Ia pea me o GPS. Pea o GPS wa lua umale le tatou conference ma le launching o le tatou mission global mission ministry. Ia le fo tatou toi fo i mai la i lunga nei. Te luana e so mai mawha o ngā le GPS. I le tino le nei tau te iai. Ina ia sao ale mea lea e a ngā ia ila awala. Ina ia e tau numanuia i le mea na e a ngā ia tu iai. E te lo fa pena fo i le a ngā ia tu le lo sa wha o ngā le GPS. I le tino le nei. A o le mea lea na wha sino Yesu i ona so. Au tau si au polo inga. O lolo lea tau te alofa mai tau. A lea la utango e a matu. I au tau talia le mea e sili o na whai mo tau soan. I a e whai mele fo punga e su ono. Ngai whai ui ui. O so soani o te fōa i atu i ate o tau lea nganga. O lea nganga lea. Nda te le tu la fo ina ye o matu oti. O te le tu la fo ina o tau langa le la sauni e suel. Le lana wa ia. A o nga sao lea lo GPS e momodi e oi. E tau nu uli manuia. O le GPS lea wa au mai e le tua. O lea nganga pa ia o le tua. O lo nalo le to tasi. Le fai mai e yoan. O le ala upu moni ma le ola. A tatou ui a la ma tatou whaongane a ngang pa i o le. E tonu a ma sao sao. Tananga o tatou e le tonu so tatou. A mio mo sa tatou ngangana. A o le wha tonu mai. E le a nganga pa ia. Tatou te mau ai mea sili. Tatou te taunu uai i le taunu ungai sili ona. Vi i aile tua i le mea tatou te vai. Tatou te le mita lai se me tasi. A tatou te whaftai a tatou whaongale mea leo au mai e le tua e ala ilo nalo isu. Pe on sau noa au a pau. O le mea moni au isu kiriso. Langa pau a leo le tangata e sili o na ato toa matonu o na ala umma. Au tatou te uia i o na ala ia. Ina ia maua e tatou. E lisu tatou ato toa. Awa a toa tino le tama ino o whatau uina le tatou conference. Le ala o tatou ai ai. E ia upufuia le atunu. Mo a toa tino le tama na moi le ana. O lupe sa vau ese. Au a fui fatas. Ia peo se so soania tu nama toi tu fatu i peo le. O le tatou au tau sisi i mesili. Ia no tatou fatino lo leo o fruit of love le i tu sila. Fua le alofa, fua ngā le ngā. Ono sa i le alofa. Ia ono sa i Yesu, wa o tutonu Yesu e le mea lea. E ia Yesu le ono sa.
Hallelujah. E ia Yesu fa pale pale. Amen. E le ngau ia Yesu. Ia ele ia Yesu le tato le fatino. E mo e tato le tu le maleanga. Tato te sama wali e tusa male wala au ua wala una i tato. Amen. Malo whakatai. Tal tonu le ua tali le. Le si le wa e ngol tato whatal tonu nga whalinea fiafi. Malo le tufo. Malo fu whaso e lau sunga i le whawhianga inga. Na tō le a se e le si tato silia ngai o le sunga i a wapa au. If I have to take something from the conference, I must say for you, they see me a matango fie, maman we for lo loto i le tato wha moi moi. Leo tala vo. Alo mo whanau. Wow. O se awa noa fo ina maua e whanau tala vo. Ia e toi whawhangwa ia te ilato. O lea lawa e sa o lea la le tai e fo i tai o mātu o whaiaonga. O auna lea lii. Ia i lau oe lawa ia mafuta ia i tatou mafutanga lau sunga whenenga o pa au. As a student, as a teacher. Ia tatou umalawa tangata e nau i le li. Le ase mea e aona e whaala i awa i fo i ia i latou fo i o whaafonga mai le fiafi. Ia tusa ma tatou mafutanga. Malengang whaalon. I le tūlanga leo tatou pe o moala na le fuina ia tatou whanau tala vaupa. O le tūlanga fōilele wala na fōi e pe afua fōilele i tatou aonga wa pe mafuli tatou whamoemele whai o pokala mea tatou aonga. I le titi lo fōile i tutonua aonga tuspai a tatou. Ona e leo whapito aonga whai tūlanga o matua o lea tangata ma lea tangata. O so se aonga tuspai ala tatou o lo filongia e le ngata o ngai tamama tina matutua mai matutua. Ia e whapea fōi a tatou whanau talavou. Ona o le isi le vaenga o le manu lauti a tatou fōi lele. Ina ia mawhai ona ma tatala i tua le tatou fōi lea mawhau e pe ona malo se fōi lea o ngā tatou e maisi o le whātau to mai o si o tatou tamātaitai. E awane o tatou manatu ia te tatou e pela o le tala le apostolo Paulo o le winga fo ile le tala o le pokalame tatou ma tatou manula ti te tala fo ile le tua i le atupulanga e umatu le atupulanga ma le atupulanga ina ia maule nganga fo ile le ia te tatou ina ia woni o tatou ma fo lava ia te tatou e o matutua i o tatou faiwa whawhaia o aia aona tatou o ina lelei ma whaarulo tatou taimi ia tatou whanau talavou awa o tatou whangau talavou o ila tau ia o anei a tae ao le whiau mare ngā lue ngā lea tua ina i mwhaiona o ina fo ima ma ia umatu foi tatou matutua ia ua pasi atu foi le petani ia i latou po le fua ia te i latou ia e whaua le ngā lue ngā leli e le ngata foi leitu a le tatou titilo e foi le tau o tatou conference wa e pe o to tilo ne tatou whanau sai e foi la lo ina ia mawhai ona whaongana tau mea lo whalanga ia e o foi le taimine o tatou ia e le o e se foi le lifestyle o ngi vai kemi o kako ia i tupulanga talavou ina ia mwhai on tatala foi le tuo tatou mawhau ina i tatou malamlam mai foi i o latou taimine o ia i mal whaonga ina o i latou ia ina ia o le foi latou ia mau e tatou langa foi le whaatanga o mea o lau ia i latou langa peo whai sao te foi le technology le wa ia i mawhau tamait ia ai o mea umalama e pe ia e uia fo ia vaenga ai ia i lo fo whanau talavou ia e pe sa mea uma o le ale mea e saul mafo ka ngata ma le whanau talavou mai lea vaenga ma le vaenga le poto ma le ata mai whalaulangi whate mkalosi lo ia nei ai e taula mua lava ma pe ia o le tatou vaenga le tau talanoa ia tau sisia i le
I se fa punga la tama ia tau sisia me o male upo le atua. Ia tau la mua me o male upo le atua. Ia mamla mai whanau tala vau. Kare unga me uma o le upo le atua. Ia align me uma lo ia male a fionga le atua. Ia one ia lue sei foi wa ia lue se lo fa pe vai ia. Ia ona ta inga se sia i rola inga lea ma le o onga lo o inga e tātou whaia o ngai tonua o ngai tuspa ia le ngata whaila mo tātou whango talo ina ia manu ia mwhaonga ina nātou a e fusi malmanga ia tātou o e o lo a vea mwhaia o ngai fionga le atua ina ia whapena ona tātou mawhau nei tātou whanau talo ma ia vi ia ile ri o la tu wala wina ma ia ilo la tu me tauna ia ile o nanga i so se vai to ngolotu o le misiona o fia lava pe a fa malo si la apostolo paulo ilo na tarifa le nga timoteo ia ka mo fai nga ia vea o e male vea lo ko le le amen vea lo kala vo male fia ma ia ile ma ia fa pena ona ia i lolo tala vo ilu mo tangata tonu nga luenga ia fa malo si ai fa tua ile upu ile wingo tala your speech o lau kala ngo aku ma lau kala ia i lo ai o lo akangi ai le tua ia te o tala vo ma ia fa nga inga to me alo ia langa o le fa ngo fi ngi te mi tato fa ngo tala vo e fa i fo o tato awa o ina fo ia langa ile o ele o lo ngalu mai fo le ni la langi ne tato fa na tala vo ai a vea ia vai nga infai un tatu fa maro si ai ma ia ma o pele u pole tua a pe o tala i se fa mai o matu le tu pulanga ma le tu pulanga ai le em se sim fa nga su ia le fio nga le tu tu ma what the word of God is remain forever amen no vingo le u pole pu so se nga ku pulanga e fio ma le ku pulanga o sa le nga ku pulanga e le su ia le u pole ku ro nga pe sia me o mai lunga ya Yesu amen that is our doctrine is Jesus ele is me le sisi o ngai ka ko o inga ya ka ko lo le o Yesu ya he is the son of a living God so or ka ko nga foi vai inga ia mamra mai ka fango kalvo ya mo so ngi mo ngai ka fango kalvo ya adi ia le thank you Jesus la so tui au e fa so ale au mai le ngango le so fa o le so o na pasta talvo ia le tau te whaaso i whanau talavo. E se sau no ia lau sunga i whawhia ngainga wai pei o le o la wa ulea mai tau ma manuia fo le loto le tato confirmation le tau sang. Le sangi mai o tato alonga whanau. E awa o inga i le upo le atua. Ia wai pei am sau no le sunga ia upau. E le lau se si mea whaupenga ina i tato whanau talavo. Ia wana o le. Awa onga. Al tato ali io Yesu Kristo. Amen. Ya, le voi mai tau to le a tala bo wa li. Ia. Ke le o le ai tai o le. O che le lenga le. Ia. O le o fa pengi ka ke ma va ia ile. Pe ka ku ka ka ko le ngwa ku lo wa fo ile. Le ngwa tala bo. Ya wa pe e te tiro fole le tua ina ua whaafo ina mwhaola ina le ele tangata. Ia maka kua fole kala poro mai o sewa ia ke wiso le tangata fo ia o mawai. Amen. So, pia kako kukuria la iei. So, ema o kanga kalawa, he is ambassadors of the kingdom. O ingo ia o kanga kaua whai masa wadi ke wiso le sa. Ai o le fuila whalau ke le peo le kusia whaila o whama. Ia e manga tua. Ne na fai o yo na po o lo tala bo o lo ko le mo o le la ke vai po o makua fia la ka usanga ale ka ke vai a kwari ia o le tala bo lo ngo wi ia le ele ko e mo mir ko o ingo kala bo ia o makua kala bo amen ai o ke lo e pe o le o ma fu ka ko fa so ia ele o seisi me o makua o nga o le upo le ri ke le lope wa pe ku kusama tito le ri o le o sui o la ngana o ria ai fa tai ari mai malo o le sunga ia vi ia le ri o le baba foi na ia tatu fa no telefo
ia nau i tātou wai o le silea mea malosi sa wha malosi ka ko conference pewe o le fatu o tātou mātua taitai o le fatu o ngai ta māmatutu o tātou conference ia me se fo o le si uso le anga whamanu e te lau le si uso le o Larry le anga malanga mai o longa whaku le o au kalabo inga ia ka ko kau sisianga ia ka ko whanga o kalabo inga ia langa le fai ngo fie ia le vai te mire o ka ko inga ka ko whanga o kalabo le fai ngo fie ai o le taua ia o ka ko mwhainga ia o poni mai inga ka ko whanga ia ma wha anu kai me ka ko misionga wha anu kai me ka ko waonga ia o inga le o le mea siri le o ele suinga le tātou ai pe o ka ko waonga kuspaia e ka kala sos ka mai kiki alua ko ila lo le baru ka usanga ka ngalu ia e pe ala o la mai ka mai ki o la o inga le upo le tua ia ele o yesi malam lama anga kele fo ile o ngola ai fa ftai me fo le wai tatou ia te longa e ule le lo koris ia fa ko am fai le nga e entaito ki sa e ke enroll ko ka ko anga kuspaia ku se o mai lo kai mi ya o nga fa malo ia la uma ko e mo e ngo ke fo la ke le ro mamlam nga ia fai ngo fie ile o ingol kuspa o fio nga le tu ko ang kuspa ia nga foi le siba ka ko manglo kia ia ka ko fa no kalbo ia pe nga ye o le se fifia foi nga ia le pele wa me va nga le mai ki tato conference ia o le sile va ngo ko ba vai foi kai wa le pumong ia max ia le mon manglo to roi o skai me fai karo kalbo ia ma ke ulima ma se ko lu ma manga ko se ma fa ngo o skadia kai yo pokala me fa ke fa pe ma ka ko ia e pe mai ka ko fa nga ia me se ia o soskam fanga o kalabula yo ka ko la vale fanga yo ka ko ku ya nga le fa ngo fie me o fia ngai fanga o ka ko lalangi ka ko ye ya vi ye le tu ka ko pokala me ka ko conference ya o ke le ase va ngai yo ka ko mai me fa ki ngoinga amen vi ye le ri ai le I sau no le sunga ya talabo e la le me le fa manatu mai fo ile nga ngo le tu se I sau no ye ia le au na le li ono le usuil tato moto fo ile al tato lo mua ona le o ulato wa ia appointed to learn and anointed to serve ia ko ki lo sunga fa fa nga si tala fulu fo ile le tato moto le wa ia le wa tala fe unga fo I male sang fia me o fa na tala fo e le iso onga filifilia ila toka na filifili ila to ele to ia fa wina ila to ia ona mala nga fa lo amen tai mai mole afsi foi e tu sai foi male nei foi vai ngol tato fa so ele fo o mai le tulanga fo e pe ona sinia fo ile tato man ti le o ai ile swinga manga ile learn enter to learn go for to say le allow appointed to learn anointed to say no winga pero po Yesu le sa fai na o filfilia o to to tele filfilia wa una o filfilia o to amen tem foi le ana filfilia ia le apostolo Paulo le ana felo e Yesu le na fatto noi Anania e aluloi e fa u tamale ama tam failo ia le wa ye le filfilinga wa appoint wa ye le appoint wa ye le e filfilinga pe le pule fa mai e fest Paulo e feso mta mo fo pu e tol sa mai lano le fa ia tato fa taia le tu o le tamaro tato li o Yesu Kristo o le o ia fa manuia mai hallelujah lo we fa fitai I lo tatou tama I le tama o Yesu Kristo o le tama lea o le atua le tama le atua le alo ma le atua le ngā amen ona ua ia whaamanuia ma luanga iai whai mai ua ia filifilia mua whaamanuia mai ai whai mai ua alana whaamanuia mai e leo ni mea I lano nei a mea mai lunga ia leli ua ia whaamanuia mai I mea umalawa e manuia I la le nganga o mea o ile langi ona o ke riso amen o mea la ile langi ua whaamanuia mai ile atua langa o mea mai le langi na whaamanuia ile atua ia Efeso a ua whatamalala Efeso le alanga nau i paulo tusi mai o i ina ia toi fo ilo la tōlua ia lo fo amen
ngo lusi ai lo latou loa o whamanuianga ia na latou mau o whamanuianga mai lunga Hallelujah. manuia i lale anganga i mea o ile langi o na o ke riso langa o ke riso lawa na ia filifilia i latou ai le i whaavaiela lau langi Amen. o le filifilinga la lea ua whai a ona iai le whau unga le tua whai mai le tana Isaia whai upo e whas Isaia whalua whai mo whai mai whauta i la au auna o la au auna na au tau fia o iai lunga Amen. o la au auna na au filifilia Yeleli. o au tu ina atu lo ua nganga i ona lunga na te avatua le whamasinonga monu isi Amen. tele me filifilia le atua ai to tu ia i malona nganga pa i ai lunga ni Amen. au na le Yeleli. o oela ma o le au na le atua Tai. wa filifilia le atua Amen. wa uma fo i ona fa wina le atua Amen. mai le e alula e vatu e fa masinonga bonu e sa ta ulo fa masinonga upu fa masinonga he's talking about the righteousness of God Amen. la te avatua le amio tonu le atua upu fa masinonga na e mai na fio mai le anga pa ia e fa iloa le amio tonu fa iloa le anga sana tolu ave vaenga na au mai Amen. e mai le anga pa ia na nga lena fisilingia tamatala vou lo ua na mafua na fa ingoa o matua Amen. ile ngole tala vou Hallelujah. te siva fitulua todos fulo mena o fana wai Hallelujah. o le aso tonu ale na fai ai le maftanga le au tala vou me tisi i sale longa i salonga Amen. na o fana o tonu ai le aso lea a o le aso lea no sui ai le fontanga po le conference foi po le maftanga au tala vou me tisi sa moa ai sa faina le matonu i salonga o le mare ai te lela le ngofa mai maftanga au tala vou me tisi ai fa mela le tamao lu tamao e fiula le tamao le spela luna ngo tele fa pupu lo tala vou poas Yeleli. ele ngole tala vou ya le wala wo ofisiringia Yeah. o le o matua wa le o lima su tolu ne o tau sa Yeah. a wa o nga sa sa mo mai ili sa ho nga le fa pe sa se pe pa fa nga ro pe sa fo i ngi meo ni nga ro fa vai te le nga mai o no mai o fatu tau su e se fo le Praise God. Hallelujah. ya e se fo fina nga no le tu yo Hallelujah. ya o mai nei ia sau nei ia le lau fa manuia ia mo le onga le ya onga le ia mama lama wa fe ma le fitu na matai le onga ia mo wa onga ia ma mo ai se mala lama anga wa le o le onga fa ngoi Dr. Benjamin Williams ia mala lama Bible College Amen. ia pela lo fa lau tele la fa ia ma si si tulanga pe ona tatou moli mawina i fa moi o i la sa o i la le upu le fa ma fana fana a Yesu le fa yon so o tele tu o to matu Amen. a ia o to tausi mai ia polo inga ona o ilole on matu ato o lofa mai ia tia a mai lole ma le fa sinoala Amen. fa sinoala le o le nganga o le tua Hallelujah. o fia la mai tia nga ia ai te fa moi la le fa sinoala le o le nganga pa ia e ta ina i tātou i mea tātou te anga i ai ala i wala awa le tua. Amen. A tātou wha longo pēr ma tātou wha mua le nganga le wa o mai e le tua tātou te muli ta i ai mi wha longo i lona siu fonga manu. E taunu ua tātou le taunu unga i sili ona matango fie Amen. ma tātou tau sisi ai pēr mea sili. O sa mie le tua mo tātou. Amen. Ya la pe on se fa so atu le na Amen. appointed to learn go anointed to save e mo mia le fa unga le tua Amen. ya matau dia nga mo le tamale o Yakopo le ma ai peteli Yeah. ya nasa alunga le tamale ma ai ala i ful tama pe ai e lo ye le tua
te vo le ai o le ai le tu le mene e fa pe nga vo le portu le official e tau te o le ai le tu le mene sulu atu lo na iloa sulu atu lo na malama sulu atu lo na fau unga e pa i atu i loto mo fina ngalo o lana whanau e pe se tai aso atu ia le tu me au sunga whai inga tu te lo le ua lama whai u tātou whataritanonga fo le fiafi o se awa noa fo le nei e whalau i loa toi fo i tātou wa onga i Sydney Australia whai fo ia le sunga i le whawhenainga ia au pa au tui sa mwana sa ia e whai loa atu le no whonga ia sau noanga whai o le tātou whala i au fo i ma losi fo i le aingo le whatotua ia wau le ua wa global le tātou wa onga ia whia lava se meolo e mai mo whaafonga mai ai o naua iai nā le ia malama Bible College ma le ngā whaloalu pau ia reri maro whaftai ia tai le sunga ia tātou whaatono tātou le tio ia Mike Moli ne pokalami ia le ala whai fo i peo le pone ia nao se ia mo se no to e famana to fo i mato e mo mole to fo i fe au tato conference por tato fono sa tato fe ngai na va yaso me ai te lo ia ole ele tala fo le mansa mi ole fai ungo se me ole amtanga fo ile o se me ole ala mala fai u fai e fo ni to sanga ia wa fo i malu nga fai wa mai ia tatu wa onga sa ia mai so fa unga sa ia le asa fai manu ia fo ia fa unga tatu wa onga pola uma ia le ia malama Bible College ia e le ngata Australia New Zealand ia fa pe fo sa mo ia ni to sanga ia wa i manu me uma maua vi ia le tua ia fo ia ngalu o le savalinga ma fa intam fa fitauli ni to sanga ya tonu sa fu a me uma ma i me uma ile vi ingole tua mau manu ia fo me uma tato ongam fa un nito sanga ole tato fa uno nito sanga o se tato toi baba ya fo ile ina im fa ona tape na fo tato mole e nga fo na to sang fo pe a tu samale finga ngalo lo fo le tua tai so fua mo tato wola ia e pe ona iai te loa ia le ua umona fatulanga ia aonga umalava e pe o se fa sila sunga i fatonu ia mato fo ia e Sydney Australia me o no foi mo wai o lo fa mingo e foi ngalo le tua ia ila lo tato fa malo le mission ave ai o tato mato tai sunga fo mai a pen ia Masimoto Williams ia matai o tato mission ai mai so tato wa o tu spa ia ole fatala ula atula ia o moni ia vanoa ia ole ua fai to fo tato po kala me mal tato live nei o kilani ni sila le tato le tio ole Global Kingdom nei fai ona ia fai lo to fo ile tato wa o te loa ia sauste mi o la to sanga le amtanga to sanga fai lo to ile taimi nya amatai tato ngo mo tino labo February le asoiva ia ai ole fasi silanga tu le tato le kio ia ina ia oia ni siolo fai ona molo ia ile mele te tonu ia te ia ole fia o ina le fionga le tu mata wina tato pokala mele ia imale upole tu o tato malavan tato fana na mai ma me alofa ia le na tato fana mai lava o mona tu ule mele te tonu ia te tato ole paule mele mana mi ele tu ia te tato ole fulfill ole fatau nu ole me alofa le te tonu ia te tato o to fu mala tato me alofa fo ia isi la ngona ma se mana onga ma se na te inga ina ia mfai ona fulfill na me alofa ia te o finga ngalo le tua ia te tawana savalia tato le process pe fa pe tato te na ia na ia mafai ona o tawina mo tato le upole tua na ngol vala o le tua le fai ngofi ele o se vala au na tato fe so ia tu lava fai ngalo ia ai o ngalo fo ia le tua ele o se ngalo nga part time po sing o le full time
is a full-time ministry longa winga o le olanga tātou ia e le whaingo fiele ngā luenga na veo tātou ia walau tātou ngā luenga le atua a whinga ngalo le atua ina ia o ina tātou e tusa ma le whinga ngalo ma le upo le atua o so o Yesu e le on so ona muni sa onga sa wild training le Yesu on so nga ia o kama ia lenga fuliela langpel kale ia ma ia fa penga onga whaka oko maile ia whaiwa wha i ko kongo ngā luenga le atua kau ngā lulu he so e fa penga fuila tātou mana o mia leo tauina i tātou le upo le atua mantua le tala Yesu e leo se apostolo e leo se profeta e leo se isin whaia tala Yesu ina ua toe tu mai Yesu mai le tunga mau o lana tala le ngawhai i ona o soa le iag o e whaatali mai kau ke whiloa i o ia tūlai mai Yesu wha mai e le ia sisi tala Yesu ngawhaia mai Yesu i au tau o e whainu o malawa masoo ma papa te soasu sua forta ma le alo, ma le anganga paia, ngai elis pai kau ngai piko i lalo, ma ia o koua o teach them, o ile upo le atua, ile mele o mongo o i ngai o tau, o le kako whaiwa fwoi nga, ngai em whai o ngā whao ngā ine tātou, a fia vei tātou ma taitai, fia vei tātou ma leo ma moe, fia vei tātou ma whai whiau, apostolo whai wanglia o whai au ngā, e mana o mia le au ino tātou le upo le atua, o lo maua manoa, e whaalau iloa toi tatua o ngā tuspai au malawa ia e mai se foila ia whaalau iloa ia ui el mātua o e whi ono no fwoi sini o lo whapena o na ia fia o ina i lea fio ngā lea tua tau sang fwoi te talo i lea tua ia maua wanoa tātou te au ina i lea upua lea tua ia e pei o na tātou wawa iei o le talana lea tua ng whailo na nu e men e le whaia o tau ma foi fe au mo staulang sili mga ile o ino tato e men ile upo le tua so ole fa taro sa ngatu na ma le vala au atu ia pe fa pe te fia o ina mai fia o ngal tau sang fo ia o lo maloma ia ole numera ole units 4 ia 71 to 79 ia o Tura Chong Avenue ia i mea tua Sydney, Australia, o i nao lo whaei tātua onga, ia a fia onga, ia au te whaasotai mai, ia lo tangata i le numera o le o wha tasi lima o wha lima o tasi lima lua o, ia o le numera na telefoni, ia o le te le taimi, ia whaasotai mai ei, ia awale a enga le tātua onga le tausanga fau, ia o le ia malama Bible College, ia e pei ona iai, ia e pei o se whaasalaunga na ua, ono le ua watu nei tātou le tio, ia se ule lofa le atua ia tātou tiau lia le tausanga fau, le amatanga le tausanga fau, le tu e whaasalau atu, ia whaafutau leo maua le avanoa, tu sama le whingalo sunga ia maki, ia e pei ona iai, ia e pei o langona na, amen, e pei ona iai le vaenga lea. Se whai o tu ai fo isa o tala wale la tapuni tātou lau sunga li tala fo, se vaenga ai lea fo, e wheson tau mua. Ia, e whai o tu ai tātou, au ni ngalo, o le pokalame tātou pio nei ei, ia, ma le tātou wala awina, ia, angale mai le tua ma soan mai, aleluia. Te whai tau mele wha lima ono li talabo. Wha pei ona ia fili mai ia tātou ono ia, a o le i whawaina le laulangi. Ia i tātou, ma ia le matau leanga ina i ona luma, i le alofa, wana tō fia i tātou ana mua, ina ia vea matama whai mana, ona o Yesu Keriso, e tusa ma le pule tū noa a lona fina ngalo. Ia e upo e whama lima nale whetau nei Ia. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Amen. Ole fai ungala nga pe mele nga fai ko ngai ile mangulo ki le onga fa mai appointed to serve.
ko anointed to serve. Amen. Le winga konga nga mele he chose us. He chose us. Ai a fitfilia ka ko. Ya ke riso Yesu. Ai le fa vai inga le lalo lang. O me alo fai o ko kongu ya ke ka ko. Aku Yesu ya ke ka ko. Nga mamangu lau ki ele ko kongu ka ko. Al mele mga o mia Yesu. Mele mga o mia fa mi go mele so nga fili ala ka ko ele ku mai le makanga. Ai fa vai nga lo lang e ala ya ke riso Yesu ka ngo mai mele i ka ko fa fo wingo mele fili ka ko nga ka ko lia Yesu e ala nga o nga ka ko inga ua umonga ia fa winga ka ko ka ko yo fa ma fe nga le tu so ka ua la nga ka ko nga ia mai lo ua umong fili o Yesu pe ka ko spa ia le ku ia ku se ia mi fa mai kala ua umonga o fa ia o mga walo kinga nga o bala o winga o fa perfeka o le vanga ia me nga ko kongo al mele mga fa ka ngun me sa ula ia lo fa fo finga ngalo mai lo ka la me fa ka ngun me nga o ma fu fia me alo fa nga ko kongo e fa penga foi la se so ngi mo ka ko ngias all gifted we are gifted all gifts is in us but God what is God want us is what he want us to fulfill those gifts in us but we need to train amen train well come to Bible school mo is so ngi mo tato ia fa ka ngoi me lo fale tu e pesto so atu le Mike lo so faton ia so ne volta to proclame le po ia wa longo alo ta fia o ta felo ia tu ia ile sunga ia tito ia fa kai sunga ia tito ia mo le po kalame wa vai me fo ia o fa nga fo si uso ia ia ngale uma foi mata po tito ia te lo ta sa fo mo mata ia mo le ngo ta to proclame ni ai o se fa silina mai pa tai lo sunga tato pokalame nei po ia vi ia le tua ia tato tato so tai lava ia le mo le no mai foi mamori mawina le yo Yesu ia i la sunga ma tato pokalame ia glopo kingdom ia e tato titala ia pe le fe au ma tala le le tua ia tato mo le no ma tala tu spaia e le mo fa ia no mai le unga lalang se ia so le atu lo uma ia tala ina ile tala le ia ma fa so ina le tala le ala le upu le tua pe on tato yai ai via fa manuia le tu e lo sunga ia fa tono tato le io sunga ia tito ma tato le tio le yai le nga le le tu ia o tato te pole ia o so i fu le tu ia so ali manga le mai fo ia tato o nanga pe ona yai manuia le tu e lo sunga ma tato proclame sunga ko ia tala bo ia ai via le tu alo fa fo i so tato ma tu tai sunga fo mai ia pe nia mina ma si o ia si motu ia sunga fo mai o fa fe ngai ngo fa ia onga ia o tato wa tu spaia ia mai so tato fa malo mission na peona ia vi ia le li fa moni atu ne fiafi fa tai mai ai ia to na pele va no le songa ile fa fe ngai ia tsalabo o no tato wa o fo I Brisbane ia le fa yo ia masui fo yo Brisbane le fo ia no o baua ia o le fo ia ni so tato ai ngal tato Global Kingdom TV Brisbane ia masalo la le la ia tu mai I o fe la vai la tala tani I tato lo mo ia le ole a sauno atu le sunga ile fa fe ngai ia mo tato fo fonga mo tato sang fo malenga fa lo tai la mo le ava no fo I wo mai fo I fa ngol tato proclame ia malo al fa so malo le tufa ile sunga o pau e me se fo sunga le fenga ia Mike ia fa tai fo mo le tapo inga le tato tai sunga ia Benjamin Williams ia me se fo le tato fionga CEO ia Pastor Smith Williams ia va pe fo tai tato missiona sunga ia Timothy Williams ia matu ai fo se langona ma se nganga whaftai le tapo I mai sunga fo ia Roman wife Rich Psalm Pristena Loken City ia e mese fo le sunga le whawhengainga po le tai fo I po le overseer se matou fo I pulenga I tutono Brisbane sunga ia misa leo mo le whatua ia so ia o lo whafonga mai ile nei fo po kalame whailoa tuai fo ia le Global Kingdom ia mai se o le pokalame le ne fiafi ia mo wale amanoa e fa so le upo le tua ia mai se fo ia me fo le ne amanoa e fa ilo atu ai stato a tu malo si mai Brisbane
ia nai e tātou lau mua i loken, o e lata nei loken, ia whape fo i inala, ia oai lawa ni se fia o tau ina o lātou soifua, i le upu le atua i tau sanga fōu, ia o leo whaino mai e le sunga i la CEO po le asolima po le asulua i anuari, ia e nai tātou i ngai Falls Lake, ia mesel mātou lau mua whaftai fōi nei whea onga o le mwhern pāu mai, ni se o fufuanga i Kalesia, ia mālo o te talo, mālo fo tāpua i mai i tātou lau mua i Falls Lake, i mesi fo i tamu mateina lau mua, lo faise mālo longa tātou te whanongo pēa, o ai lama e fia maua so nā wanoa, ia leoa mau le wanoa le tātou fisifasarau le Global Kingdom Studio Production, leoa mātou iei nei ma le sunga le whawhengai a Mike, ia ai mesi fo i siona soa tau, ne tātou ta maa foi por sunga le whengai, ia leo lo tapu ai mai foi le si tū leo tātou fisa, ia mai si foi a Natalie Manuti, ia maa lo whaftai le te talo mai, a wana isi au te talo i nei manuia le tau mwhai, ia wane nei a fiafi marivi inga o le atua. Ia peo se tālatu rina whaftai mai mo le a mai foi whafsili ma tui nāti foi tātou tū maa lo Brisbane, Australia, ia mo le atu lo whaanga i nei a fiafi, so i fua mai manuia le tātou sauni atu mo le asa tai au. Ia wafui tāpua inga sevi inga o le atua. Ne hawa mari whanualo lo whatele atu. Ia sa mola tino pele o le taulunga le o le tātou whatal noanga le vaenga o le fiafi ma au na nei sunga le whawhengai ngai atala wau whape foi le sunga le whawhengai ngai a awa pau. Ia i la ua i o lo whai foi ma taitai o tātou lau mua i Sydney, ia i mase foi o Brisbane. I mea o lo ngā lulu e ai, ia, whea lo leo, a tonu ai ua moe lo so atau. Ia e whai au ma sui o ma au nanga nei, a mese whai au nā le atu o lo auto wa mai, ia mo le atu le nganga whaafitai tele, ia i le whaamalo lo mai ma whaau noa fo le taimi. Ia wase mo le mau, ia o se whaasofo, ia le upo le tua. Ia e whaalai au e pēr le au whaatua ma le tino ke viso. Ia wai la mo le alesi maa, alesi maa. Ia i whaama ai le ua mea le ua mea. Ia pei o le whaatala ulatu le ai whaaftai le manatu mai tātou au nanga. Ia o maua i fwoi nei polo kalame. Tonu la vai au ngā i stasi whi o lo whaafonga mai. Ia mawhia a o ina i le upo le tua le tausang fau. Ia le ua whailo atu tātou campus ia. Ia o lo lata ni le mea lo e nopia iai. Ia e molteim nei o le whai uina tātou. Pol kalame se talo whaftai tele o mātou tua, whai uina nei pol kalame o no lo whamao i nei, tai foi tamai tapo inga whanu tua, mes foi lau pauna, mes foi le mai mo whafonga mai o se o mātou atu no, whaftai, tai le lie, la mātou sauni e tua le nei no whanga mātou toi foi atu o mātou ainga, pui mātou i lungo o wala le lie, whamia, lo nu o Isra elu, ia leo i la tau tamai lo mātou wala au foi tamai, tapena ina masauni e i mātou ia soa tai au. Tai file mo atu lo mātou la le si o mātou ta puai ma vivi atu i atu. Oi whamaria i au auna mo foi seis teimi mātou wheiloa i li whasoa lo le lei o le vi inga leo o e tama. Whamaria i si o mātou atu no pele o Samoa. Mai lava i o na ao si o i o nei whamanuia o le tua. Ono Yesu wala toile mātou tatalo. Amene. Ia mai atau nei o lau tau wauna. Tau tua mo o le fiafi. Whapea foi le sunga le whawhengai ngai a talavou. Sunga le whawhengai ngai a au au. Tui sa muelu sa. Mātou tala lofa tele atu le fiafi. Lofa tele atu. Soifu ia. Mai a manuia. Bless.
mai lo nei nganga hai mai o mo fa ta yes me a fa ta only only la to feel fantasy per my il life of love. Tell the time you'll find the time. Oh, tell my fight there.